Tsilani la lekker vrijdag Posia hallo Posia re dumela muruti dumelang Mancha dialoma hi Mancha are hi Mancha ntse le etsa mo whether ra di dumetse haka hey whether re na ke se be straight whether re la viola I can't believe you're not him guys whether re ke se be ai whether re na la ka di sa motho se be man ai whether re na etsa re motho lo ufe o ka lo ufa are lekker vrijdag zaka yo ma fani talona di thata na ke tsebe ke are dumela fara okay khumalo ke tlabala yon maki are hi Dr. November malepa are today o tlo re ruta na ka koloing teng re ka ke tlo re ruta re ka koloi le ka explore jwang ke dutse ke tla ema ha o kwala Novi thank you malepa Khubedu are hi Novi guys tatsina re bua ka sex ne Puno are dumela muruti Mancha dialoma wa lo ufa jwang ona le motho lebo Mancha dialoma kwela politiki leave the politic outswaka kinga ro batla iketsa batho ba rata go botsa gore le bukae e ka ro botsa ka style guys lekker vrijdag today ke tseleng a ke batla lo senyana ko guys le no ke tala le show ya ka very late una le motho ana mpotsa something there's somebody putting something ne una le motho ana mpotsa something today ne ke be ke rona ke tla araba today ne are partner ra hai e dula e khathetse are partner ra e dula e khathetse ne ka nako ya sex ne le ka tlung partner ra e dula e khathetse and then so jwale ho etsuwa jwang when a partner e dula e khathetse Emar guys wa tomar le fatsile la bona ki Posia we still waiting for that style you said you're gonna tell us last week akrema Posia ne kitse letle ke tlo ke letle re tlo etsa di practical na kitse letle ba bang le ka se understand until later for the practical guys can it baba ga krile for khotona ditata baba khotona ditata until it demonstrate to ntse ke rutang ka tsone tse ding di hloka demonstration can it tse ding di hloka demonstration because baba ba lona khotsa le ditata di utlwe next so tse ding di hloka demonstration can it muruti itse o tla re rapella re tshwere di pitch tsa di partner tsa rona today no one net ene ke tseleng guys la bona
So guys, are going ka taba ya today ke batla tlo bua ka before he re tlo bua ka dintho tse ngata ke batla re tlo bua ka di enemy tsa sex. If di teng dintho tseo di affectang sex, ke batla bua ka di enemy tsa sex, dintho tseo e leng di enemy tsa sex tse reducing di sex drive tsa rona ne. Ke batla tlo bua ka dintho tse reducing di sex drive tsa rona ne. Ke batla tlo bua ka tsona ne. Ya pele ntho e affectang di sex tsa rona ya pele ke mogatalo. What's one now, guys? I can see maybe I read one ne. You know, I get to be but ke motho a etsang song everything ye ke etsa ka passion and ke etsa ka pelo ka kaofela. Doesn't matter or I'm tired kapa ke jwang, but everything ye ke etsa na most of the time ke etsa ka pelo ka kaofela. I do everything with all my heart. I can go to church ke kgathetse, but immediately ke kena kerekeng I'm going to preach ka pelo ka kaofela ka passion. Nka driver nka tswa o senke sa robala for the whole night, but immediately ke ema pulpiting I deliver. So nanto ke thutileng yona ka taba ya batho, most of us rata o etsa mogatala excuse, and I can understand or ka nete re gatala re gatetse, I understand le nna ke gatetse, but believe me immediately nna ya ke buka lona immediately ke bona penti, immediately ke bona penti e theoa mogatala wa fela holla mogatala wa fela na immediately ke bona penti mogatala wa fela. I'm tino ya phela tundi ya phela ha ke bona penti fela mpo ya mo ke bua ka mosadi wa ka ke bua ka ha se ke nyetse lona ke tswa le tlonjatsa wena o rata wa phapha la simo wa tena la simo wa bora hle. So guys, enemy ya pele ya sex tsa rona ke mogatala, that is number 1. Ke ya pele nje, once una le dula le khathetse le tsebe hore le bitsa problem le go downgrade sex ya lona ka tsela e tshosang. Once le ka qala le na le dula le khathetse for sex, that is number 1 e tshosang. Ke tlo le jwetsa guys, ke ya pele. Once le ka dula le khathetse a o fedile a o fedile ke ya pele. Ntwe downgrade sex ya rona ke mogatala ke ya pele. Ya bobedi ntwe downgrade sex, it's when le tshwanela ho have sex o monga ba complain na ke khathetse, and then in about complain. Guys, how hona ntwe e dia moral wa sex jole ka nako eo e reng le tshwantse le tlo jana e monga ba complain ha nna ke khathetse a ke hane hona le tsela ya o complain. You can say to your partner, fanda ga ke khathetse motho ka but o bua hantle but o bolele motho wa re fanda ga motho ka ke khathetse but ke tlo fa wena around it every time. This is for you, it's good. But how hona turn on off jole ka motho ye re a le tshwanela le tlo have sex about complain. Yo guys, complain kana go le tsosa kana go le tlo have sex kana go ring baby ke khaletse re tlo have sex kapa kana go tsong le tshwantse le tlo robalana
Motaba complain, right? Na yo. Yo. Guys, they are bubeti. You complain, I can't go to have sex. Yes. Guys, and a twinkle most of the time, Keba Tubaka Ramanyal. Most about to Baratang complain. Kana ko about something about have sex. Keba Tubaka Ramanyal. Yo! Complain. Kana ko something have sex element about Jota Nakhateti, Anajole in. Kur atola penti atinehili. Kapa ajikela wena atinehili. Kapa teola underway ile munna atinehili. Guys, holo naba tubasa tibungu 20. It's a 10 off when have sex element. Kapa uruba ka have sex element. Ebola ya moral wa sex katela emakata. That thing ya bubedi. Kite ya pele ke mokhatala ya bubedi ku complain. Guys, when ubata discourage kwa ya munna. If you want to discourage kwa ya munna or kwa ya munna iwe kapa iskaba le maka. Guys, I'm telling you, complain. And I told you why because most of us, most about to baratongu complain. Keba to baka ramanyalo. U told her before they have sex, you to complain. On a little complain. Yo, I'm not the tinu. Na ben take you every day. Na ben take you some. That thing, guys. Yo. Turn off. Yo, mutaujeter na bensiki na butotonja uto uzondi kabela ibila bayibuka sport. Yo, what sport atengu west. Goku uzondi kabela undi kabela nemnandi diniwe. Uzondi kabela yo ibila ka sport west. Yo, Yo. I say why we touch guys, yabu bedi ki complain. Now, who complain? Who finally yabu raru dangerous. Kana ko yule something to have sex. Yabu raru dangerous. It's when le rata ulwana ni time kabana every time le dula le solve issues le dula le na di problem relationship ya lona kapa le nyalo la dona yawa le haika ema itekesela la haika ema itekesela izo ima o ema ema but iza uminangazela jole ka mothela le defeat watsoba kwa ina le o tshwara ki defeat kwa e tshwarwa ki defeat o yona yentse tshelo o bone kwa e tshwara ki defeat yeah, the argument, the fight, makwatelana, guys. I hate our sex it's about to drop it. Kasi show. The dropper. And those are the things totally tolanko. Isn't tetangas? Tell take you bankatona. Most of the time kidding to two tolankaku. One utolaba to bahatensi kamakum. Kamala pingabo. Yabu beru utolaba to baratang who complain before but have sex. Baratao complain about complain. Yabu kid argument. But Dulana lead the argument. Balwana by Yabu 4. It's when Usatibo se justa mutua how. Hassas. Abana taba se justa guys. I luna le clothes. But about tibo se juice. Luna. But baba to banna baba to and you want to say juice. But sadi baba to alitibo se juice. Next. And now Yabu 5 into discouraging taulang sex drive with Arona. The more
re ba le di-weight tse kgolo ke a o qetela di ngata haholo but ke kopa ke qetelle the more re ba le di-weight tse kgolo now ba ne weight o gaina weight kgolo to an extent o qeteletse so le botswa o nqena o tlo qeteletse so le botswa because now you are overweight o na le weight too much ke engwe to discourage te destroyang te bolayang te etsang hore sex ya rona e drop hanyane. Those are the things tse etsang hore sex tsa rona di drop hanyane. Number 6, if I'm not mistaken, number 6 ke o se tsebe e wala tabenyana ya o se juice. Number 6 ke taba ya o se tsebe hore sex ya aparelwa e ya nqekelwa wa aparela sex hona le tsela yo tshwantse aparele ho prepare kelelo ya motho ya o shebile ngo prepare kelelo ya partner ya hao o prepare kelelo ya motho yena wa hao hore a utlwe a tlameha ho galla ha le tsebile ona yena next batho ba tsebe hore e ya prepare now ka bomadimabi most ya batho ba ka ramanyalo most ya batho ba ka ra the relationship tsa gale most ya bona ba end up ba se prepare le sex o tla thola motho ba bang ha ba se robala ka dikipa tsa megaso ha ba robala ka dikipa tsa megaso but ke o bolella tsela o tlo tinang ka yona tsela a tlo aparang ka yona o tlo bona hore this person ka modimo ha kgathaleng. People they don't know sex ya prepare o gona o prepare la kelelo ya motho batho ba tse gore sex ya prepare a letse bilona a letse ba te ke ne ke re ke bua ka tsona tseo a re gotlele mo tsona he now re etsa eng he the biggest problem ke na he most have to complain. I mean, when you are tired, guys, when you are tired, le tloyetsa ene lona batho ba ka ramanyalo le lona batho ba ka ra di relationship ntwe le shapang e one fan le entertainer mogathala le ka nako yeo le tshwantseng le jale le ka nako tse le tshwantseng le sex le entertainer mogathala ke understand that when you are too much tired o ka se godi but most of us re entertainer mogathala more than to entertain our partner ke engwe re ntse re shapang re entertainer mogathala o feta we entertainer the partner tsa rona. That is the biggest problem e re shapang ya o entertainer mogathala o entertain umtino o entertain mogathala o feta ho feta le re keng ho feta ho entertain a partner ya. Now that is why ke tseng ho lona ditaile tse re buang ka tsona ho tlisa di new style ka ra sex ya ho relationship ya ho tlisa di new style ka o fela dintho tse ke di badileng ka o fela di affecta there's no way le ka gona go tla ka ditaile tse ntšha never I mean quasi once le na le dintho tsena mogathala di complain overweight ho se tsebe ho aparo se juice all of those things if I lead it tsebe there is no way le tlo khonang ho tlisa di ho tlisa di taile tse ntšha a no zukwa ha le tlo khona ho explore sex ya lona because di taile tsena ka fela tse ne ke di tse ke tlo ruta ka tsona today di taile tsena ka fela guys number 1 di batla batho ba na le energy. That is why sometimes we need to rest. We need to rest. Guys, we need to rest. Hey, guys, we need to rest. Sometimes it's very important when we chase, let's say like today, early Friday. Let's say like today it's Friday. And you know today is Friday le batlo to have sex ya lona because kitse ho lona car it's very important le dedicate matsatsi for sex. Friday is sex is dedicated for sex. Saturday is dedicated for sex. Sunday is dedicated for sex. I'm going to tell you why. Because Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and 4 days here little bit of the sex
le betsa tsa o tlosana tseleng ni susana ngendleleni and then le a reliever fela le have sex ya o reliever fela o reliever partner ya. But it's very important on Friday le mo dedicate for sex ya lona. Number 1, it's very important on how to mosebetsing. Take a nap. Take a nap emini. How to mosebetsing. Nka nepe, relax, robala. Nka bana ba lona le ba ise di family, le ba ise bongkgong. Take a nap, guys. I'm going to tell you why. So that kana ko ye le tlo kopana ka Friday, le tlo jama. Kana ko le tlo have sex ka Saturday. At least guys be le khone o phumula. Nka nap, robalang. If Nalantin. Yo, Nalantin. Yo, Nalantin. Oh, Nalantin. Yo. Utsiba have sex. How to have sex le motho sa ntse complain. To complain. Utsiba how to have sex le motho complainer. A o jetsa ngore yo nna ke kgathetse. Motho ba complainer tla re yo nna ke kgathetse sefapang. And because batho ba batlo relax, batho ba batlo phumula, batho ba batlo o phumulela sex, mar the same people ba sa batlo o phumulela sex or batlo have sex e right, ba ya phumula for mesebetsi utlwe mothari yo kana ho sane ke thobela ke batla robala eli ke batla o phumula for mesebetsi re ya phumula utlwe mothari yo ke batla phumula ke batla ya mosebetsing ke le fresh ke batla ho yetsa ntho itseng ho sane ke batla ho yetsa ke na le mabaka mangata so ke batla robala early ke tsebo relax. So it means tsadin tori ya khona ho phumula for tsona, but the only thing re bolayang gore we don't re batla di partner tsa rona di understand them hore re kgathetse because we don't want to rest so that re tle re khona ho phumulela sex so that re tlo etsa sex e good. A re etse ntho a re etse aya a le batle ke kopa check fela ntho tsa ka di eme mo di comments tsa ka a lona le batle yo aya le phone yo hi guys lona le discourage a bohloko yo guys hey guys batho ba batlo phumula. Every time motho batla wena o understand o re yena o kgathetse why batho ba batlo phumula batho ba batlo rest so that re batlo khona o ba active batlo khona ba productive ka nako ya sex a ba khona. Now ke tlo le jwetsa why. I will go back to ntho engileng ka le jwetsa yona hore that is why batho ba feelang hore di sex tsa bofebeng di monate ho feta di sex tsa ka tlung. I'm going to tell you ke tlo hopotsa why batho ba nahana hore di sex tsa mala tsa ka tsa stratum sex tsa bofebeng di monate ho feta di sex tsa tlung tsa ka tlung. I'm going to tell you why because when ke na le side chick and then ke be ke jwetsa side chick ya ka baby ke atla today ke o khaletse ke batla re tlo have sex na lwena automatically side chick I prepare man I prepare kelelo ya hai I prepare everything. That is why when ba cheat sex ya bofebe e monate sex ya mojolo e monate sex ya bofebe sex e cheatang e monate. You know why? Because when Kiblela say chick baby today I'm coming. I prepare say chick. Lena hike ya here like a driver. Already said ki prepare. Ki twiki sets a hurry. Kilo have sex a good. That is why most about jola. Sex it's more powerful fit a sex taruna takatu. Why? Because Ray prepare, Ray twikisa, la how we at kemi sets or today kilo have sex. But Kama Tugaruna we don't do that. Ki te holona. Friday, sex. Saturday, if sex nsomu, like I Saturday, kapala yeta Friday, I mean, like Friday, Saturday, Sunday la relax. Kapala yeta Sunday, I mean Saturday, Sunday, and then Friday msomu leta mabakaluna. But it's very important to le pumule le sex. Why will you bustoko le to pumula le pumule le relaxe le roba le rest so that kana ko yo le to have sex.
both of you be really energetic, guys. Sex le ditaele tsentsha le ho explore sex ho hloka energy. That is number one. We need to have a good energy for sex. It loka ya batho ba sebedisang di ntho tsena tse sebediswang tsena tse batho ba di nwang dipilisi di tse phamisang libido. One of the things you can tell them di fana ka energy. Why? Because they they know sex enough energy. If le batla explore the sex tsa lona guys, le tshwantse le be le nako ya o phumula, o relax, o robale, o itshwetsa re ke a relax because today nna le monna ka re batla tlo jana, nna le mosadi le boyfriend ka bana le mosadi wa ka re batla tlo jana ene re batla etsa a good sex today. We relax, we chill, lona ba sa sebetsing motsheare wa robala, o relax mohlomong o emele nako e right, o relax o phumule. E seng hore o sa sebetse ebile ba bang ba lona o toler you are not even working when your partner a fitla re baby ke khaletse re have sex ha nna ke khathetse ne ntse ke hlatswa dijana I mean ntse ke hlatswa dikubo oh I sale ke le busy guys le bola di sex tsa lona lo ala di bola la di bola good sex e batla a good energy. I'm not lying again. Tamobo tamba to but young shop on the adult shop. Most heading to the Rixaman. One yapin defanaka energy. Why? Because energy is very important for we have sex. But Runa, regular khatete, and then I'll continue to receive this Muhatala as an excuse, or we are now do to khatete when now khatete you are busy in. It's a problem, guys. Number two. Who complain akibile kayo kite who complain who destroy your morale wa motho ya batlang have sex le wena who complain who destroy your morale ka tsile mo hlotseng even if o no galetse sex but ka nako yo o re o batla have sex motho ba qala complain nje o ba discourage ya discourage guys ke go ba check fela di comments ke bona a ke tsebo etsala yeah discouraged. Now again e khotlela kae e khotlela back to tabeng ya ntho ya ntho ya sex ya strato now e khotlela kae back to tabeng ya hore batho ba jola ba ikuba febang ha ona mhlamba khathala ha ona mhlamba complainer batho ba jola ha ona mhlamba I mean batho ba febang ha ona mhlamba complainer most ya di side chick most ya batho ba jolang ha bana mhlamba complainer ka nako ya sex they don't complain batho ba why because what about mutona ke emetse ke ready to have sex and all. I'm telling you guys batho ba they don't complain and that is why one of the thing is somewhere ba le hlole lona batho ba nyetsweng le hlole ke batho ba jolang le banna ba lona le ba jolang le basadi ba lona it is because lona ya pele ko complain I mean ke bobedi ya o complain le ya complain o thole motho a complain ho fihlella motho a lose interest le etsa hore batho ba le complain le etsa hore batho ba lose interest guys and they lose interest. Now that is why batho bana ba linketseng banna ba le hlolang ba le kutu feta because bona they don't complain. Batho ba jolang le banna ba lona batho ba jolang le basadi ba lona ha ba complain guys ha ba complain batho ba jolang le banna ba lona ha ba complain next ha ba complain lona le complain every time when you to have sex wa complain o tla bontsha ona le wa complain walla. That is why batho ba jolang le banna ba lona le ba jolang le basadi ba lona le ba jolang le di boyfriend tsa lona ba le ngutu le futa o le feta because bona ha ba complain. So if le batla o yetsa di style tsentsha if le batla o tlisa improvement ya sex ka ra lenyalo la lona ya pele ke tsona le tshwantse le avoid dintho tseo
o tshwantse le avoid dintho tseno because di tlo le thusa le tleka lebe di tlo le thusa guys a ke tseng ka hlalosa jwang once le ka la avoid dintho tsa body complain la avoid dintho tsa dintwa la avoid dintho tsa diqabang di tlo le thusa dintho tseno improve di sex tsa lona di tlo improve sex tsa lona now di taile tse ntjha di hloka energy taile tse ntjha di hloka a good energy ditaili tse ntjha if le batla to explore sex ya lona ya pele it's a good energy you need to have a good energy tshwantse le ithute ho relaxa so that le tlo kgona ho have sex ka tsela ka pele now ya bobedi ke tse a good sex e batla a good energy a good sex e batla if le batla to explore di sex di batla le be le energy ya bobedi a good sex le a good reaction guys kwae tsa runa dia utlwa kwae tsa runa dia utlwa ene ke le rutile ntho eng reaction hore react penis yaka react ka tsela right hore react ka tsela right massive number enwe ke ane ya o sedusa a good di style tsentsha di ka etsahala when lena le tsela ya o sedusana le yona is very important when you let's le batlo to explore di style tsentsha you must know how to seduce your partner ke le jwetsitse last time ka sometimes o ntse robetse fela beteng ha o qetile o robetse ka mokokotlo fela then ha o qetile o bo seduce partner rao o bo bapala o bo o tshwara halona o tshwara kuku ya hao anta dutse stulong le dutse stulong both of you le dutse monga dutse mane monno le dutse ka kamoreng ya lona kapa le dutse ka o tshware kuku ya o bapale ka kuku ya partner ra o shebile kapa o ntate o tshware kwa ya hao partner ra o shebile o bapale ka yo o ntlo e tshasa mathi so o ntlo dutse tjena o ntlo dutse le dutse tjena ka tlong le dutse sam ka nako tse dingwe e tshware we tshware we a o shebile we le dutse ka tlong man le shebana le mosadi ane man malente abantsa abapala tje le dutse ka tlong le sejusana ha bohloko jalo wa mosejusa jalo o bapala ka yona a o shebile yes lona man no yes kila bona motho a bapala ka yona tje o mo shebile tje abantsa e tshwere a bapala ka yona tje le dutse tjene le shebana le hases lona man yo es le dutse le cheats o bo tshwara o ire fela ntate o e tshwara o ire and how we etsa tje ntate it's very important hore o e tshase ka muro o ire kwa ya hao as a man o e tshase ka muro o ire ka muro o ire because muro wane ha ntse o etsa tje motho wa hao a shebile that gravy yo gravy that gravy ikoti la o shebeletse motho wa dutse tjena abantsa bapala ka yona tjena partner wena mme wa kapa wena o swaka o bapala ka yona tjena le monna le musadi ezo zinto ziyenziwa yindoda nomfazi isintshale mrao skela bwebo ndisheke mva o tla nthola ka moring lona hey hari bwebo ntshale mrao o tla nthola ka moring kapa tla nthola beteng lentse le dutse o bo tshwara were o isidila lentse le dutse le qoqa ebere grave Hassas. Oh, Shaka. Oh.
banna ka ntho tse di ratwa ke runa fela. Yes. Yo. Yes. Ka ntho tse di ratwa ke runa fela. Bye. Mare rona re stereotype, but empa hanyane mar hanyane ra fihla. No ke lebogile. No guys, wa bona dintho tse ke bua ka tsona. Sex ke tse batla good energy. If le batla explore the sex the style good energy. Number 2, let's go usejusana ho tlo thusa a reaction ya monna. It's like when I get batho ba bang here. It's like when ke batla have sex, ke tseba I want to enjoy sex ne. Wena o bo robala pele ne, then na be ke ema be ko shebella o ntse o free vagina ke eme ko shebile le nna be ke tshwere mtshini wa ka ke etsa tshela. You because you by doing that o tlisa kelello, because ke itse o lona ka tsatsi le leng ka re ha re bua ka taba ya foreplay is to bring the mind ya motho hey re tlo have sex no. Foreplay is sebetsa ho tlisa kelello ya motho hey now we are going to have sex. That is the purpose ya foreplay. Foreplay is to make sure that le tlo o prepare kelello tsa lona hore re tlo have sex. Get a sense, guys. So foreplay e re thusa ka ntho eno ya ho lokisa dikelello tsa lona. Now ntho ke batla ho tla ho yona ke hore when the style tse ntjha di batla a good reaction, di batla penis e reactang, mar e reaction e etswa ke when le tseba o sejusana, when o tseba o sejusa partner ya hao. That is why kere sometimes le soka le tshwarana, ha le hloke o tshwarana, ha le hloke o etsa next, le ntse le ditsi fela ka kamoreng, not ka kamoreng, maybe ka sitting room kapa maybe the ka sitting room o chifta penti ya hao fela. Sometimes o chifta penti o chifte fela ha o qetile o bo tshwara tjena o bo re baby bona hle, o bo chiftile penti ya hao o bo re baby bona hle motho wa ka, o bo chiftile penti o entse tjena o bo re baby bona hle, o bo re tlo ke bone ya hao o mo kopa re baby mpontshe le ya hao hle ke batla bona ya hao a bo e tshwara. And ntata o e tshwara make sure that o etsa hore ebe not unless it tlo ntsha semen yane ke semen kapa Siemens I get to be around him semen eo ha e tswa then o tshase for 5 years, then ha o ntse e tshase o no e tshase tjeno e le metsi e le, then motho o shebile tse le yena ntsa bapala ka ya hae. Yes e practice no e practice Khalebza, you are 150% right. We must be dirty. Eh? Kiona, ki dirty. Sex batla. Sex batla bu clean. I batla bu clean. We yetse how clean? Yes. Has. Partner ya hao mo thuse hore kwa yae e eme Steve lwena haholo banna ba bang ba tshwana nna a ke tse batho ba bang wa bona nna that gravy when o bapala ka vagina ya hao e be ba metsi ha ke tsebe banna ba ba, but I'm sure most ya banna ba ba on ka tsele makatsa what when that vagina eliminates. So are ke Siemens
semen kapa ke Siemens yona ntwe a re thusaneng guys ke a le jwetsa guys a re thusaneng hore re tsebe ho ba sexual active re tle re kgone go tla ka ditaele tse ntšha re tle re kgone go improvisa ditaele tsa rona a re thusaneng ka go sejusa motho wa hao sejusa motho wa hao ka nako tse ding o tle le ntse le dutse stulong ntate wa ka abuti wa ka le ntse le dutse stulong le dutse soufeng le shebeletse TV be le phosa TV motho wa dutse tjena motho wa a dutse tjena a butse tjena o bo phosa TV o bo bina pinane kuqanga madolo asithi kuqanga madolo le dutse le shebeletse TV o ntsa bapala ka yona ha o qetile go goma mapela a hae mona wa mo mafa o hutse penti yawa ha le so jana ha le so heavy sex le phamisa jole le preparela ho tlo explore ke bua ka when le batla ho preparela ho yetsa ditaele tse ntšha mona ntho e ke buang ka yona it's when le batla ho yetsa ditaele tse ntšha now motho le shebe a hule penti we I shift kapo wena o goma mepela hae mona o shift penti ena ha o qetile o mo mafe yana ba gutla a tla ho wena le wena a fihla a o beya stulong a o lahlela sofa a ba fihla o blow job a goma me ka mangwele sofa mona a o blow job le ha le so heavy sex lona le a preparana man a blow job le blow job le a preparana ha le so qale ko have sex o ntse mo prepare motho wa o tla bona le tlomo ha le tlomo le lo etsa ntho tse ntšha ha le tlomo and sometimes ona le possibility ya hore hona mono around mo le tlo etsa dintho tse ntšha le tlo etsa dintho tse ntšha ke itse engwe ya dintho tse sabotashang sabotashang ntho etsang hore batho ba se ba ya ka ditaele tse ntšha ba se ba kgona explore sex ke botswa when o le lazy le botswa bo etsa hore batho ba se ba etsa ditaele tse ntšha botswa bo etsa ditaele tse ntšha di se ke tsa ba teng so when le gona e practice no ntho e ke buang ka yona e practice no haeba le babedi ka tlong no as we speak shebisa monna hao bula mo o tlo bona haeba le babedi ka tlong shifta penti no o bo re baby nshebe ha o qetile bo bapala ka yona le yena ba itshwara e etse no e etse hle no ke re etse no haeba le two etse no tle lutle etse nhle haeba le two etse yo polo ke mpile o mo easy mboloke a re ka ba ke me etse video call a me etsa video call o ska ba hlaisa sefahleho sa hao ska ba hlaisa sefahleho sa o tla trend ska ba hlaisa
ska ba hlaisa sefahleho sa o tla trend ha o mo etsa video call betsa half body ngwana go gae o mo romelle yona o bore baby I miss this o bore baby baby I miss this yes. Oh ah engwe ke na halente le have sex ne o bontsho mo jwetsa ka tsebeng o mo jwetse mo hai o mo sebele kire engwe ke na o mo sebele baby now ke kota baby ke kota baby o mo sebele ma a go re pele ka kereke hlekeng le rato hle ona jwale re bua ka sex hle monna a go ntwele ka kereke ke bua ka yona ka Sunday radio le kerekeng le Tuesday kereke ke bua ka kereke le ke ona jwale re bua ka sex a botwaka o mo sebele when le ntse le have sex o mo sebele o mo jwetse gore o ntse o ya o ntse mo yetsa eng o mo jwetse baby ntse ko yetsa solo le yena ba o jwetsa re baby hle nketse jwalo a ba bua street re baby hle nketse o mo sebele o mo jwetse baby hle o mo jwetse kitse o ska ba mo jwetsa ka English if a sa rate English o mo jwetsa ha ba a rata Sotho mo jwetsa ka Sotho ha ba mo jwetsa ka Sotho mo jwetsa o mo sebele o bue mona ha o ntse o mo jwetsa mona baby ke o yetsa tjena le tjena you are sending the message man o tlisa mona message o tlisa mona the more motauta voice ya ha o mo jwetsa gore o mo yetsa is the more that thing e tla mona message o kena mo a kre lona le tsebentho that is why when le dula le lwana that is why lona ba dulang ba lona western wena le mpatla nonsense a kre le tse ke se ka hlola ke tina Messi ke se ka hlola ke tina dintho mpatla nonsense wena Enigma tong khalmela Enigma o itse batla mosadi kapa yena ha tlo etsa sex Enigma o itse batla mosadi Enigma ntse tlo nyala o itse batla mosadi so ntse tlo have sex so ke bua ka sex mo kwela tlo ferikanya mona yo Enigma tong khalmela ke bua ka sex ntho e ke etsang le wena wa yetsa ne a yenza o qetile to batlo o bua nonsense mo go ga le leng so ke tsa ho lona when le lwana wena le partner ya hao le dula le lwana le qeteletse e affecta sex drive ya lona but ka nako eo le have sex o bo mo sebela motho mo jwetsa gore baby ke etsa so baby ke o etsa so yes yo you are sending the message penis ya monna when o jwetsa motho baby ko etsa so o senda kapa yena o blela baby o nketsa so o send a message private the sex language they send a message private that is why something le bue le be le sex le bue o jwetse motho baby ko yetsa tjena ko yetsa tse by doing that you are sending the message private that is why monna emo the more o mo jwetsa baby o nketsa so o nketsa monati o ka se so to mana ke tse bo ibitsa the more mujwetsa is the more reaction ya about stronger is the more penis ya about strong penis sometimes it's so strong ke language penis it's so strong ke language sometimes
reaction ya rona etswa strong ke language. The same way le lona o tla thola le ba hone o ba extra hone o ba hone haholo. The more re ntse re bua, the more ntse ko jwetsa is the more o ntse o ba hone. Ke ntse ke have sex le wena. That is why ona le motho ya tla reng a ka etsa gore when still le ntse le have sex but o butla ntse o galla gore ntse le jana batho bo galla e kare ha ke tsenka e hlalosa jo what's about sex e o le gonang o bua le gonang le gonang a kre re bitsa sex talk. That sex talk e gona o phamisa o ba mo horny o ba mo horny well unto have sex is the more utsamelang wena Westin skata mai ungahambi hapa skata mai hle munna utsamelang. So guys, the more you have sex with partner you need to bring that thing so that mutho outla agalla sex lentse le tswela pelo have sex mutho ba utla agalla o have sex ku mutho baby e ka re go galla mo e ka re ke go galla untso nketsa tsela mara ku tla ke go galla wa bona. Now that's when now ho tlobang is that is why ho tlobang easy or le qeteletse le explorer di taile tsentsha le tlo explore taile tsentsha a le qetile le tlo enjoy ha le qetile. And guys, sex e etsa batho ba ratane ke a qeta ke a tsamaya. Sex e etsa batho ba ratane ha bohloko. Sex e etsa batho ba ratane ha bohloko. Sex e etsa batho ba ratane ha bohloko. Sex it will make etla o etsa le ratane ha bohloko. Sex etla le etsa le ratane ha bohloko. And especially when little good sexually, I look at little good personality thing. The personality can be little good. Sex sexual about it is our partner. That is why another about what's a hono balibal. Kabakala or toler sexual was good. Utolor sexual was perfect. Sex yet about baratane kasiho. Sex yet about baratane and about connecting or fate. A good sex can make you to connect the partner around. U connect elena libe li ratane libe liete kore libe liete kore ho ska ba le batho ba le stop li enjoy ho spend nako together li enjoy about together li enjoy. A good sex can make you to enjoy we enjoy to spend time le motho wa hao. Only this lady enkilenka akere na le atsibara ke tsama ka bopaki in everything ke fana ka testimony ke fana ka testimony only this lady Samayo mom can testify can testify so na so nearly this late kian nkile ka le qotela ka yena ka re ne ke mo botsa hore ke number mang ya mofanga monate a ba re no ke number 2 a tsa o polana re ke number 2 a ka pa number 3 ke ane ne ke re o qadile o tseba squeety ka nna ne a squeety ka ba a experience a squeety ka ba kalaka kiane ne kire ne re ematafuleng aba squeeter antshela be ke thella hodima tiles ke thella hodima tiles. Now ne re etsa so ne rata ya plekeng e nngwe somewhere di plastic
Then Nerata somewhere Diplasine. There's a Nerata restaurant Diplasine somewhere. Rabapala snooker mo. Kiana nanduta snooker he. Kibapala snooker, rabapala snooker. Ne. Nerabapala snooker. So Nerata Diplasine. Hole lilo na bazalwane. Nerata hoya hole ha hole le bazalwane le ba crest. Because Nikirata or sometimes atine katsela into inseju sawa so taberlo bapala snooker hole le lona ba crest hole le bazalwana hole so ne tabere bapala snooker arpetil berisia di bolo tsa snooker tafuleng bere mataria ka di toilet kama Kupa utsamaya ke kupa le lokwella ke kupa utsamaya ba gaetsho Canet, je sais le bout. Asman na why ki ruta ka sex? Ki tsiba matla sex. Sex na le matla. Sex na le matla tsosa. Sex na le matla. Matla a tsosa. Oh, sex na le matla tsosa. Hi, Atamare, hi Luna man. Hey, Luna, ntele ko etsa ngore. Sex ya Luna ibe mpi. Sex ya Luna, sex e batla fun man. Sex e batla fun. Sex e batla fun. Abana lintene ne ki dirute yana sijiso. Ai. Sijiso dangerous. Sijiso si dangerous abuhloko. Sijiso it's dangerous. Sijiso si dangerous. And number 2, Sijiso si batla batho ba ratana and the people who are having fun. Batho ba ratang fun. Hello na ke tsibiletse jwa. Oh. Yo. Di waiter rata mono di ne di retseng. Di waiter rata mono ne di retseng. Ba re lona se le qadile. Ba ene ra re tlwella re matha re aka re a toilet re a toilet waitera ne re a tseba le maka because placating it was nice ne inele restaurant tsa di placing so it was nice man inele just an open place and a little toilet some more Luna is just that Luna ha le tata be ya sex le etsa sex e be difficulty le etsa sex e be ntwe thata le etsa sex e be ntwe heavy worse when le batla enjoy sex le na le so much things le nahana dintho tse ngata ka sex le ipotsa dintho tse ngata le so negative ha le tata be ya sex ene ke le jwetsitse ka re sex is dirty. Sex is fail. When you want to enjoy sex,
you need to switch your mind off. Switch your mind off. If you want to enjoy sex, switch your mind off. Especially when le clean. Switch your mind off. Switch your mind off, you will enjoy sex. That is why le rata about bana banto ba dipono le re batho ba dipono banto ba sebedisa di drugs. I say nothing to you. Even if I'm not sure, but even if body sebedisa di drugs, but I know Oba a porn star. I know you can be a porn star also sebedisa drugs because of one, only energetic. Number two, le enjoy, le explore sex. But bakana hana ore unto sebedisa di drugs. People they can think ore sebedisa di drugs, but once le se botswa le tseba o sejusana. Let's about bua when they have sex. Le master a sex language. Le willing to explore. Lesa nyonyani. Enyi into ile yok nyonyana. Ntongwe buhlokwa ikya usi nyonyani. Once le batla you have sex, lily clean. Hey, rata guys, heaven nyalwa nke batho ba le ba ratang. Tandanane ran nyala mutho mo ratang, nyala mutho le ratana le yana, because one of the thing is dangerous. It's when you are having sex le mutho sa mo rating hantle. Hey yeni bimba. Hey. Having sex le mutho sa mo rating. Yo! Bandifulani kosiam. Bandifulani. Yo. Kim we are into the champagne. Yo have a sex element matling. And that is why it's a whole explore the sex at a room. That is why it's a whole enjoy. We can explore, we can enjoy, because when we enjoy sex, when we have a sex element, yo some writing, we are touching. Ututuma la non-stop. Ukwala masontor. Unzor. Umusheba unzor. Ha useba. Naga jonga uvalamesh. Ha useba ur. Ha kweti masontor. Wena ubula maso umur. Ha useba. Ukwala masobor. Sex ya mutho sa matleng. Ke ngwe ya dintho tse fetang re se ra enjoy sex eo. It is because they have sex le batho ba sa barating. That is the biggest problem. When you are having sex le mutho sa mrating, you are not going to enjoy sex. Ke kopolojo tsa net. And most of us, yo. Mutaga kwala maso sex ya mutho sa morati yo ukwala maso Steve Wenzechen ur ke tseba eo ngwana le nna ke tseba re tutubala siqimela koko tutubala haisane re tutubala tje o kampana shebisa hlokwa o nwetse tje unzo mushebo unzo hanzaru, come on baby, come on unzo but when you love your partner, ona le nako ya yo betsang eye contact
Kada kwa sex. When we have a sex, le motho mo ratang. Hona le nako le betlang eye contact is strong. Yo! Let's about that eye contact is strong. Ere ha jigisa mahloche, a jigisa hloche, a o shebile. Le yena sefahlo sa be se jika le yena tje. Ha jigisa mahlore, le yena a jika tje. Le sefahlo sa be se jika tje. Ah, e seng thena lona ya o tutubala for good. Ai, ya o tutubala for good. O kutsine. Sex. It's sex mucho samat yo samarating. It's a problem. Guys, kwelang botswa se jusanang kwelang was unto the strike, kwelang the argument, kwelang o complain kana kwa o little heaven sex, kwelang dinto tsone di tla spoiler sex etsa lona dinto tsone. Botswa o complainer before le have sex dinto the argument kaofela dinto tsone kaofela they will spoil your sex ka tsela e makatsang ya o qetela eish Ndongwe eke kupa le ke le khothalle tsona because ke a tsamaya ne batho ba hlapang sebedisang moisture lona batho ba ratang di-doggy style lona ba ratang di-doggy style batho ba ratang di-doggy style hlapang a krile a hopola gale ke di jetsa ka ya bobedi tshasang dituno tsa lona ka Vaseline guys batho ba ratang di-doggy style ga le qeta dituno tsa lona di tshaseng ka Vaseline kapa ka something e moisturize hore khoropo ya e ska ba putswa lona ba ratang di-doggy style impunduzeni mazinga bingwefu bontate ditapole tsa lona a tsiketsa ba putswa ke engwe ya dintho tse batho ba sa itsoteleng ya o tshasa dituno le ya o tshasa ditapole ka something e moisturize. It's very important, guys, very important hore ha o yentse doggy style mona o ska tla khoropo e putswa e qebileyo hey man khoropo tse putswa man khoropo tse putswa man khoropo tse putswa hey khoropo tse putswa o ifumane bile ka rena le screfur o ifumane ka Maya. If my baby Carla les crefo. Eka ruka ngwa pache. Khoropo tse putswa khoropo le dandruff tsasang ha ke peta o hlapa nna since this November Shabu papa, shabu Westin, shabu papa man, shabu.
Now I keep a shopper, guys. I make sure that it has I make sure that to get us toolbox yaka, get us a little notaka. Make sure that I got our shop. Kaitsasan. What's on a Nakaya, Kerekin yak, toilet yak, in a lady vaslapa, in a lady sipa, in a lady vaseline. If I toilet mutiar, I make sure that ya shapak to Tlikitsasa, the Tunotaka Gitsasa, Utanti di Benye, the best con, Bahai, should you lead tapulite. Tapule dia tsana la ba putsi e ema tapile di tapule mukotla di tapula o tsana la ba putsi mukotla di tapule a wa tsana la ba mputso bontate mukotla wa di tapula wa tsana la mputso a dia tsana la ba a falela ngbatsa a dia tsana ai ditapole tsena le tshwanela go putso ai ditapole tsena le tshwanela go putso hlambani le tshase le be clean, guys, le be clean na mo le mo ke shave every day mon ke shave every day mo le mo ke shave after 2 days ke shave mo le mo ke shave after 2 days engwe I make sure that I shave and I qetile hlapa ke itshasa ha monate ke etse jwang ke itshasa ke be clean, guys. Se Jesu sona mohlang ke di rutang sona ke tla le ruta because yene bo e dangerous. Se Jesu is dangerous se batla batho ba ratanang and se batla batho ba clean. Se Jesu sona se batla batho ba ratanang se batla batho ba clean. Ke tla le ruta sona ka tsatsi le leng because ka nnete le nna mohlang ne ke kopana le sona Jesu ne ke tshika re no if ne ke se clean ne motho ena ne ke sa morati ne ke ka etsa se Jesu ka nnete ditapole ha di le putse di re setla oh kupota my guys ki a hole guys ke kwetile explorang enjoyang sex ya lona iphumuleleng le relaxe so that kana go le va sex be le energetic le good le explore di taile tsa lona. And then hanen tse ke nyetse kgetla pele in my first marriage my first wife ne rata o se ba shebella di porno nal my mosadi wa ka ne rata o shebella di porno a ke rata o shebella porno a shebelle porno ke le one and I get nix nal my first ex-wife ne rata o etsa di porno and then ha re qetile ne re ketsa ya rona porno ke kana go tsane tsa di camera tsane tse golo ne re nka camera re be mona re etsa ya rona re shoota rona a re qetile sometimes ne re shebella rona re dule be re kinya re shebella rona hasas bonatu mo ne re shebella I know also marwa so kina ba shapo na le ka net so things that detail di bata fela mohlomong if listener tsona lona le se creative then lona ka bolona le patele fela le shebelle le reke di porno le tulele then le explore le ntse le stop le qetile le enjoy sex ya lona o be monate because believe me guys if we don't do that ka bo madimabe batho ba tlo re nkela batho ka ntle ka mona batho ba tlo le nkela banna batho ba tlo le nkela basadi batho ba tlo le nkela batho re tlo faila di partner tsa rona and it is not right or di partner tsa rona di jole ka baka la rona re ba faila sexual. No, you can ask me, but you can call me. My number is 073
202 9079 073 202 9079. Ke repeat 073 202 9079 ina le WhatsApp. Ka nnete na le my first ex-wife ne re shebella di phone, and then re qetile ne re rata ho etsa tsa rona nna le yena, re etsa tsa rona re shoot re qetile be re itshebella. But guys, nowadays so dangerous because you will do that ka phone ya ba enka o bo trend. But rona ka nako tsa rona ne re etsa fapang, and then re qetile be re itshebella ne re rata di phone. And that's one of the reason ene etsa hore ke dule le mosadi wa ka for 22 years. Ne re khona ne re have sex even if la re ke ra qabana, ne re have sex, and that is why re khona dula for 22 years, because ka nete ne re enjoy. I don't want to lie, ne re enjoy my ex-wife wa pele. So guys, dintho tse ke le jwetsang tsona di hlokomeleng, tloelang botswa, tloelang o ba botswa, tloelang ka nnete, tloelang o complain. Thank you guys and stay blessed. Ke a le rata ne. Love you.